1970 मायथाइनिफ्रायनो बाय बाहागिजों जेबो सोमोन्दो गैयै सासे बैसोगोरा आइजो। बैसो बाबेननाय समाव हारसिङै हावरिया महराव दं नैबे आइजोआ। मुङा जलस्रि बर'। जिउनि जोबथा बुब्लियाव दायो गावनि सानै आंगो फिसाजो सोमस्रि बर' आरो मंगलथि बर'खौ हास्थायदों जोनोमगिरि बिमाया। पुब बेगाफारा गामिनि नागारनानै फैनाय जलस्रि बर'आ गावनि थाबोनाय सानै फिसाजोनि मोखांखौ जोबथा बुब्लियाव नायस्रानो आरो रायलायनो गोसो जादों। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय 1970 मायथाइनिफ्रायनो गावनि बाय बाहागिजों बैसोगोरा आइजोआ जेबो सोमोन्दो गैया। बेनिखायनो थैनायनि सिगां गावनि असे फिसाजो सानैखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों नायफैनो खावलायदों। दासान्दि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार हालामनि 2 नं जयन्तपुर गामियाव आरो नैबे मबाइल नाम्बार 9957187992 आव थोंजों खौरां लानो हागोन होननानै गावनि सानै फिसाजोनिसिम मिथिहरदों। नाम रत्नकान्त बर' আৰু দেউতাৰ নাম সাহাৰা बर' মাৰ নাম জলস্বৰী बर'। মা দেউতাহঁতে মানে আজি 1969 চনত ওদালগুৰি জিলা পুব বেগাপাৰা গাঁও এৰি থৈ আহি শোণিতপুৰ জিলাৰ এইটো জামগুৰিত ডেকাচুক গাঁৱত তাত বসবাস কৰিছিলে। ডেকাচুক গাঁৱত বসবাস কৰিছিলে আৰু তাত আমি কিবা অসুবিধাত মাটি বিক্ৰী বাটা কৰি চাৰিদুৱাৰ জয়ন্তপুৰ গাঁৱত আহি বৰ্তমান বসবাস কৰি আছোঁ। মানে কথাটো এইটো কি হ'ল মানে আমাৰ মানে কি এতিয়া বৃদ্ধ অৱস্থা আৰু খাব ব'ব নোৱাৰা হৈছে, খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈছে। তেনেকুৱাতে মানে কৈছিল আৰু মই দুজনী ছোৱালী মই ওদালগুৰি জিলাৰ পুব বেগাপাৰা গাঁৱত এৰি থৈ আহিছোঁ। তই যদি পাৰ কিবা নোৱাৰিলোঁ কিবা নিউজত খবৰটো পঠা, যদি খবৰ পাই সিহঁত আহিব নেকি মোক চাবলৈ আৰু চাবলৈ মন গৈ আছে। তাৰপিছত মই সেই বুলি ভাবি মানে কি বুঢ়ীজনী কিবা আশা আছে নেকি ল'ৰা ছোৱালীকেইটা চাবলৈ, সেইবাবে মই এই নিউজত এই কথাষাৰ মানে ক'লোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি এই খবৰটো যদি গম পাইছে অতি সোনকালে আহি মানে মাক এগিলাচমান পানী খুৱাই গ'লেও মানে বহুত শান্তি হ'ব বুলিহে মই অনুৰোধ এইটো ইয়াৰ পিছতে ক'ব লাগিব। 70 চনত মানে কি মোৰ তাত জন্ম নাছিলে, মানে কি তাত যেতিয়া এই মা দেউতাহঁত মানে শোণিতপুৰ জিলাৰ ডেকাচুক গাঁৱত য'ত আছিলে মই তাতে জন্ম হৈছিলোঁ মানে কি মায়ে কৈছিলে আৰু মানে কি এতিয়া বৃদ্ধ অৱস্থাত মানে কি মায়ে মোক কৈছে যে এনেকুৱা ছোৱালী তোৰ বাইদেউ দুজনী আছে এনেকুৱা পুব বেগাপাৰা গাঁৱত মানে ওদালগুৰি জিলাত আৰু মানে বসবাস কৰি আছে তাত। যদি নামটো शमस्रि आरो मंगलथि बर'नि। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।